lapa la hamabote ikhaya lamabote le re dumelletseng hore esifumele ukuthi re kene size singene makgotso le etse Nkosi yokulunga mayinenze kakuhle dumedisa ntate Archie bulisa utata Archie mama Archie mama Archie le kabinete yohle kanye nekabineti yonke le leng teng ekhona makgotso le etse hantle Nkosi yokulunga mayinenze kakuhle bishop ke a leboha baba bishop yabo ompha sebaka sena omnika isithuba leli utlwa hore na modimo uthi usizwa ukuthi uThixo o reng ho lelapa uthini ekhaya utlwa hore na modimo sithizwe uThixo ukuthi o reng ho batho uthini kubantu ba kenang tshebetsong abantu abangena entsebenzweni kajeno lena langala namhlanje Paulos uPaulo ungolla ubhalela phutheho inhlangano ya Korinte yaseKorinte ke phutheho inhlangano ya bobedi yesibili ya uPaulos le uPaulosi ayingolla ayibhalelayo kamora ngemva ngoba kokuthi afetuke aphenduke upula hore khumbula ukuthi Paulosi inaile ngokuyi moyetsadi ngokumenza izono ha ke tlo tshwara akazobamba tshebeletso ya sonta sebenzayelo yesondayi ke batla fela o fela funa ukudlula nje ke batla fela o fela funa ukudlula nje upula hore Paulos khumbula uPaulosi nakong eo sikhathini leso asantsane basalebe ahlorisa ahlukumeza badumedi abavumi nakong eo sikhathi leso asantsane asalebe atsibahala azakala ukuthi ka lebitso igama lokuthi la Saul lokaSawule bebele iri balo uthi hona le letsatsi kunelanga le ho le tsileng le makaselangeni aya Damascus le hadima izulu la mofihlela lamufikela a le tsileng asengeleni a lo hlorisa ayohlukumeza bana ba modimo abantwana bakaThixo le bebele balo uthi Jesu a re ho Yesu uthi kuye Saule unhlorisetsa na ke bele rebele babilithi ke mohla kaloyo Paulosi afetuha Saul aphendukayo ayehlukela nezinto esale baziyenza kala uPaulosi aphendukayo ayekela bohlorisi ukuhlukumeza hamba ngabo kala uPaulosi atshintshwayo direction atshintshingela hamba ngayo balo uthuwa mkankalo aphendukayo sibone kuwa izinto ezingengathi emehlweni wakhe sezwa ukuthi Ananias athi kuye Saule monna wa modimo modimo rumile ukuthi uke ule izinto ezimahlweni kaSawule manje lona kelifiswana elingisikhethelo umsebenzi wami uthi mfana Paulosi ongena enhlanganweni yaqala yaseRoma uthi kuleyo nhlangano wakafika kuyo uthi aningeni niphenduke uthi kubo moya kaThixo uyasikhulumela masiyenza isono Paulosi enhlanganweni yaseRoma uthi moya lona esibizana abantata ngawo haleluya manje sesithe simbona aliphutheho asenhlanganweni yabobedi yaseyabuya esibili yaseKorinte yebebele ethi iBhayibheli utsamaya hamba lesosithene umntana bakakufanele inhlangano yaseKorinte uthi uPaulosi bakabhalela le nhlangano yaseKorinte verse 58 iseyithi ngaye lakho abantwana bakithi abathandwayo qinani emandleni ningaze lilebe niyengezela ngomhlaba sebenzela uThixo lilebe nazi ukuthi imisebenzi yenu ngeke yalaba yize lamase
Paulosi o kene Phuthehong yena enhlanganweni ya Korinte yasekorinte kan hona le ntho ngathi kunento ka neng a e sensa ayisenzayo ka hara Phuthehong phakathi kwenhlangano ka hara badumedi abantu abavumi bakokorinte basekorinte gore go bona uthi kubo ka baka leo aya lokho bana beso bantwana bakithi ba ratwa bathandwayo di a maaka nane mandleni le sekebe ngase la sisinyeha yashekwa e ka re o ba thotse ngathi bathole ba le weak basibawiki batho ba abantu kokorinte basekorinte e ka re o thotse thole bana ba abantu kokorinte basekorinte go na le difefo kunezimvumvuku tsa bophelo ezempilo tse ba fefolang ezibavunguzayo e ka re Paulosi Paulosi o thotse batho thola abantu ba kokorinte abasekorinte ba phela baphila ka depression ngedepression e ka re Paulosi Paulosi o thotse thola batho abantu ba kokorinte ba bashekwa tsitsingwa ke ntho tsa izinto lefatshe zomhlaba e ka re Paulosi Paulosi o thotse thola batho abantu ba ekorinte kokorinte abasekorinte ka re ba se ba bathi batla basibafuna ho ngala ukungala mosebetsi wa Modimo umsebenzi ka baka leo aya lokho bana beso bantwana bakithi ba ratwa abathandwayo ya morena nane nkosi nasemandleni wakhe ngase nachekwa ngathi ngokunezinto ezibasheka nabantu abasekorinte sathane ngangene kubo abasheka nabantu basekorinte Paulosi uthi ngase nachekwa ne ka nka bua ngathi ngakhuluma le batho ba kenang abantu abangena emsebenzweni ke mpe ke re ho lona ithikini le sekebe la sisi ningashekwa le sekebe la sisi ningashekwa ya matla nane mandleni le sekebe la sisi ningashekwa le sekebe la sisi ningashekwa ho na le dintho khona izinto tse di sisinyang ezishekayo ho na le dintho khona izinto bophelong bona empilweni lena ha o re mawuthi o hata uyaganda o ya pele Uganda phambili. ba ka o kgutlisetsa Umbuyisele emuva. Jwale Paulosi manje uPaulosi Tama hantle. uthi imakahle O ska ba basisi. ungasheki Paulosi o tseba kae wazi ngayo baba athi o tseba kae wazi ngaye Paulosi Paulosi kile uke wazi sa bosisi Sabubamba. sa kwantio elange yoye iBhayibheli ithi abavumi abaJude base-Antioke bake baze bamuyekisa bafuna ukubulala ithi uPaulo bamushaya babacabanga ufile kanti akafanga uPaulo uthi bona abafundi bahamba naye basondela uPaulosi bayenze isekhe bafaka ubhakazi phakathi bathi babasuka labantu nani ningasheka angelinye emelita esihlekekeza semelita ebumbeni esemelita hambayo abafundi bakhe Thumbalo bagodola kakhulu Thumbalo abuPaulosi ane isithathu zama kuzobesa ukuthi baze bafudumala lethi makaphethe induha aphuma inyoka ezithathaneni oyo ezeyintambo yambamba isangeni bacabanga ukuthi izambulala Paulosi ngoba angashekwa into zomhlaba awu Jesu khuluma nabantu abangena emsebenzini yazi ukuthi umsebenzi nayo unayenzela kulabantu yenzela namhlanje kumosha isikhathi unayenzela ukuthi kunabantu yenza namhlanje kumosha nje iwaste nomali iwaste lento zenu ningashekwa into nane mandleni nibe nazi ukuthi umsebenzi wenu ngeke waba wanifela ukuthi Paulosi uningakuthi usebenzela inkosi khona reward ozayithola umsebenzi wakho ngeke uyise enkosini Hallelujah. Hayi ufuna ukubuya Harile buyi asibongi ke batho ba lefatshe abantu bomhlaba batho ba lefatshe abantu bomhlaba
Bakeke ba Ngeke bakubonga. Empa batho ba Kodwa lefatshe abantu bomhlaba ba tla bua bazokhuluma dintho tse izinto ezinegative. batho ba lefatshe Abantu bomhlaba ba tla o discourage bazokudiscourage. bakeke ba Angeke beze ba o hlonolofatsa. bakubusise. Ho na le hlonolofatso. Kunesibusiso, Ho na le reward kune-reward o tla ithola ozoyithola ka yona hae ka lehodimo. esizulwini ekhaya. Ha o etsa hantle, Bawuyenza kakuhle, ha o etsa hantle, bawuyenza kakuhle. diyamaka Ngina nimangeni sekebela sisi ningashayikwa into ntse le tseba nazi ukuthi hobane mosebetsi wa lona umsebenzi wenu o keke wa e ba ngeke ube wa lefela molao. waba yizelese. Baba Bishop uyabuya. Oh, yes. Yabo.